Anyway, baby, I will be a Michiao. Obala in so na wa share link na mami. Obala in so na wa share link. Yes. Anyway, Michiao. Chia baby, I will be a Obala in so na wa share link na mami. Na FFF kama. Mr. Stobite. Michiao anyway, baby, I will be a Michiamo. Mr. Stobite, Michiamo. Baby, I will be a share link no. Share link no line so nya hyehyehye. Mary Magdalene to say, "Oh yeah, be aboko." Okay. Ooh. Yes, share the link for me. Share the link for me. Alert people that I'm live. Elizabeth Odru Odrapi Asante, Chama, salute. Register for free. Chinedu Nanadwa Ubri Abua Chiamunina share link, mommy. Sally Akuya Lamti had say Dr. Drew had say Feriza Clevy had say Panda Kwame Apia Selas Michiamunina Bibiabo Cordie Reverend Joseph Jima someone had said Bibiabo call. It sounds good. And you may question and answers. Yes, for a question, bra. Bring your question. Yes, I am here to answer questions. Mary Edu Jenfi, at the end of the day, so. For a question, bra. Panda. Jima Jodi Ogari. Semo Kafra. Yes. Oh, I'm for question, and I'm going to see a question and answers. Japhet, I should tell you about heaven. How? Roger. Let me see. Roger, you said what? Papa, my question is about pork meat and the implication. TNE. Idea was all TSN. Victor Chama or Senior, will God respond to a prayer if it is not supported with a Bible verse? Okay. Let me take these two questions for now. After responding to it,
with regards to Roger Joseph's question, I am responding to this 2 questions. What do you call it? Yeah, 2 questions. One is from Roger. He says, Papa, my question is about pork meat, the implication of it. And then Mr. Victor's question. He says, would God respond to a prayer if it is not supported with a Bible verse? I love it. God bless you. God bless you, people. Okay, first one. Roger Joseph. Ade also tia mo enyoma bebre ayana mitime dwene mo ho a me say enti mu Kristo so no ho na tete mo Sunday school na mo koye no na amoa mo ana say eyede be ya because I been timose tie nie emwa na omunam enwura mu no emwa ni nyina obia wo energy ekura no enti enye enam bia na ye permitted se ewura oni paduam so what you say enye enam bia na ye permitted se ewura oni paduam ena enam na ye sorry ya na ye wiem enam ni bi there is a problem with it physically and spiritually. There were so many physical implications and there were so many health implications. There were so many emotional implications. There were so many intelligent implications. There were so many spiritual implications. There were number to say momoni kako any kobi untimi nwe nam we enye very intelligent da ewo asase we so usua ade se den orebefi the reason tia abibifo bebre adwene eye slow a movie at a slow pace wo kire na ade a wo bre momone kako kobi ni saamye ma no a slow ni pa adwene e ma ne nye smart wa brabo on dem pese be kire now prako ya aboa ni moja na ewo ni mu no eye niyema na nipa bi o wi prako biara edum ni sunsun nipa bi o di prako biara on say madinka kire wo say ahohom na ye di o machi no honhom biara de ope se wo di Jacob tumfu achi na udi prako a the only idea about so say a wicked spirit Emma se unya bad dream krampo a na se aboa bi take o bibi ba so a untimi resist so what you say untimi resist da obi a owi prako obi owi ko bibia amuntum empa so da amuntum meche da adentia if we say prako ko bi momone kako edum nipa sunsun edum okania ena wo mu a omo ben eye queen of heaven no sosoro omo som queen of heaven no omo soso udi preko na mo a revival so ena wo mu a omo som Lucifer any Satan no sosoro onse ma kire omo say queen of heaven ko Lucifer ko Satan ko omo som Lucifer any Satan no sosoro sa ankrofo no so se ebi te say wa wosom bosom so wa wosom bosom wa wosom ensuo tumi emepo nsuman enkabere ni wiedie wa wakogye bansere kawa bi ahye biaro sa ankrofo we nyina no udi preko na moja na ufiri preko ni mu ebeko mu no ese tumi no ebre utumi ase ema utumi ntimi nya adwuma bio enuntina was study a say China for ba Africa no mo ba betu gold a mo amako galamsey site nyina mo betimi attestify the making okko galamsey site bia China for na wo ha enam a omu dipa eye prako die ntina make sa China for omo so mother earth China for so mother earth
and Mother Earth no one Shangmao. Shangmao near the Holy Mother of China. And the Holy Mother of China no or no preko ni moja na omudino. A revival or more cry ding. So enti ukọ site bia China fo ni di preko na omo hia omo di preko di no omo so incense sisu no omo de candle atwa ho ahia na omo aye sacrifice enti omo di moja ni gu amena ni mu ana site ho a bosum biara ensuo tumi emipom tumi enuam tumi bia wo site ho a oti gold no so no ebre wase ema omo timi efa gold no enti na China fo ne tu gold pa no ba Africa omo agi aye dey aboso no. If you say, I'm going to go, ensuo bi a wasase so hanyina. Ensuo bi a wasase so habia. Ensuo bi a wasase so habia. Wo di preko moja aka na no an wase no. Ensuo bi a etene. Ofen bremu antoa ensuo bi da Nigeria ehemfa. Wo di preko moja eka na eno an no wase no. Enti wo no because of say 2 million na omuti hyase enti no. Wo di ayi a ye kan say preko na ema okra ye den ema honhom ye den so what you say na abre abosom ne san kabreche na se but wo a wudi awurade akiri de wudi preko a honhom be ye nere opatwe wo huntan na di preko wudi preko aso da ekra wo nkai bibi attack o spiritually a untimi ye dey and respond on say under normal circumstance so okra ehia tumi bi wo spiritually a e wo say okra na ati mu no etimi sori na e fight. I say before say bibi be see physically no you have to fight spiritually before it will be made manifested physically. So what you say enunti say before say okra bibi e be see physically no watimi adi nkunim no e wo say okra atimi ko anadwo enti obi odi preko bi o spiritually weak obi odi preko bia spiritual weak ebe de nyame honhom Jacob tumfo ntimi ntena wo so da Jacob tumfo ntimi ne wo nante da ebe ye den opatwe mu ne betene ye pe wo ye den ontimi ne wo nante enti obi di preko a wiki na nkasa enti mu no emoa na e wa asase su hanom no mo afa de say eye normal enye aboa bia na abetimi awe no ye wo moa ni bi wo ho a omo ye bosom ye wo moa ni bi wo omo ye bosom na ukum bi na ohia ye wo physical spiritual emotional and in terms of intelligent problems are a create e wo abrabom ntinya aboa bia na abetimi awe no so what you say good enipa bia say opesa owe enam na wo kra ye din ye wo nam a opesa owe na wo kra ye din wo kra ayedin okra ayedin ye wo nam mienu bi wa abrabo mu a de bia sa wo tare sa nam ni bia what you say sa wo tare enyeman you can say wo tare ewi sa nam ni mienu a opesa okra ayedin a okra be ye din but ahaya kwa ho mintimi nkancho o se de kwa me apias o se salmon hwe kai salmon no what is na obi awe na man kra ayedin. Oh my goodness. Now, the tosubium, yeah, ye niya bema, your friend say, ye niya bema bako so ebisa question. Or say, Papa, enti, sa umpire na 1 ko 2 Bible verse, bato empire bonebe juma. Bra, wadawroma, unia, no kwaseme womni say, uko 2 Bible quotation. 1 ko 2 Bible quotation and faho. The entire person say Bible is nothing. Bible is not the word of God as how you people have been made to understand. Bible is not the word of God. Said the Bible is never the word of God. Tiasia mumubi muntiasia wechiri. Si say mi busao, mi ni abema, Mr. Victor, busao mo say. Satamana Moses, Abraham, tieni Moses, Abraham, Jacob, Isaac, Enoch. Sankrofo we nyina na omo ho no mo.
Sankrofo we nyina na omo ho no. There was no Bible. 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 Isaiah wa me kan Bible bia o. Enti busa ho se o ma me kan Bible a, then omo bompa ya na nyame tie ana omo ntie. Na omo tie ana nyame ntie. Bible there. Na nsenya na Bible eba so. Bible eye book a broni na twroye. Na broni twro Bible no. Na adwena na ewo ni tirim ni say or the Bible no ebe say obibini adwene. Enunti say oba ne saa no the Bible ne bremu ewo Africa mo nje Bible no. Enunti awo say o mix Bible no with nokore any intro. Enti na maka kire say the Bible is never holy. The Bible is never holy. Share. The Bible is never holy. Obi ka kire say Bible ye holy book a engine tumuda. Baby a eho ya krunkunu bia no. Enka Satan ni din enim. Tienie. The only book eye holy eye the book of life. The book of life. The book of life. Ana Biblis akanu. Sa books we no. Age se wo a we initiated into mysteries. Ansa na Jacob tumfo betibia ma obi akenkan. Now, sa book no enam se eye holy ntino. Satan din enim. So what you say? The name Satan or Lucifer or Queen of Heaven has been defiled. It has been defiled. There are blemishes on the name. So under no circumstance should that name be compiled in the same book with the holy names of God. Sana was out here. But abrofuni nim say omo chiro bibia de bremo. Ya the book ni bremo a munji ndida. Enunti ene omo chiro omo adwene wo mutirim edi wura Bible nim. Na omo kofa eye onyankopon edi ye nsem a wayi edi a kire ne ma edi beka ho. Enti Bible no it is both good and bad. Enunti na mu amo hweme no asofo ni nsuro Freemason ni ebedi president a ye man Bible ene this way. Politician ebedi Bible ebedi akonya ye man Bible ene this way. Enso akwa we ebedi akonya still obewi ade. Because he said there is no power in the Bible. You people have been made to believe that there is power in the Bible. There is no power in the Bible. There is power in the Holy Spirit, and there is power in the presence of Jesus Christ, but not Bible. Eno na monti ase no. Eno na monti ase no. Monti sa nyoma we ase na munji ntum se opatafuo se Bible enye holy Bible. Enye Bible. Bible consists of a written document that constitute the writings, instructions of the entire ecosystem. So when we talk about the ecosystem, you can say bonsam a part of the ecosystem. Onyankopon so a part of ecosystem. It is a mijina hana me bompire. Enye quotation na me quote no ene bebe nyankopon atie me. After all, at the end of the day, crown a better day in the work when you say, sir, quotation we could have quote to you, a yabrofo and a shame and yet Yankupon and Numasan. So what you say, 80 Bible dear, and ye be Bible should be nothing to you as a believer. Obia, Ushami, I would do a OPATAFUOR TV. So why do you mudahwa? Bible should be nothing to you. Under no circumstance should anybody use Bible to intimidate you. It's mere written document. It's a subliminal weapon that is being used against people who are less wise. Dear was our shisha, tienie, mo shemi sisiano. Dear was our shisha wa brabum. What you should prioritize in your life is the power of the Holy Spirit.
Jesus walked here on earth without any Bible. Jesus never read any Bible. Yahushua never read any Bible. The book that Jesus read at the church when he had the opportunity to speak to those people were a written document by the prophet Isaiah. It was a written book that Isaiah the prophet wrote and left behind. What you say? And then, because of that, Linda also, Papa, why is it that sometimes when there is a fire outbreak, but the Bible doesn't get burned? Nina lies. Mami chira wade. Before say obetro Bible no, ye were chemicals with the book and as a paper ni wuram. Now some of the paper no what fire resistant. Tienie paper no chemicals no with the Bible ni wuram no. Fire resistance. And because of say fire resistance, you know, a janibe to me a shit Bible no the end shit that. And the basa no ma dada say, sa Bible we no nyamin sa ne wom anti and omo de amamu. What you say? A chemical. Oh, you see this Bible? You see this Bible? Huh? You see it? You see this Bible? This is Dick's annotated reference Bible. Before they compile this Bible, this paper that was used in compiling it or writing this Bible, they soaked it in a chemical, and the chemical is fire resistant. So in case if there should be a fire outbreak over here, and the fire is not all that massive and forceful, what happens is that the fire will burn any gadget or object in this room, but will not burn this Bible. And when such happens, they tell you that because it is the power of God, because it is the holy book of God, that is why the fire was not able to tamper with it. That is the secret. Enti Bible dear, obi kind Bible de cherewa use wadwene. Me nka nkyerɛ say Bible nye. Me nka nkyerɛ say Bible nye. But emfa Bible enye wade nyinara. Emfa Bible nye wade nyinara. Ade afa ye wade nyinara. Eye honkunkuru tumi. Sa honkunkuru tu mu a ye bo dua enye yie, obi ntimi ntu aduro, obi ntimi nya ohwe. Na emom se nyame hu honkunkuru ntu mu a Bible na woka ho asem no. Obi ekura akura obi betimi abodua ku. Bible kura wa obi betimi abodua ku ato adwene. Bible no ekura wa obi betimi abodua adentia kokwaku bu nsam fie komalam akese omu fie adentina ye kan say omu yusu Bible de enti omu yusu Bible ne say Bible no a compilation of both good and the devil, or good and bad. Enunti ukọ baifuo bi a wa bi ho bi a obekona Bible ni bi da ne fie adentia or the Bible ni ye nioma na nioma be ya okay kind the book of Psalms all the book of Psalms the book of Psalms so okay kind the book of Psalms the book of Psalms was not written by a holy person, and the book of Psalms cannot be used by only people who are from God or Christians. The book of Psalms contains some magical powers. So whether you are a Christian, you are a believer, or you are not a believer, whether you are a fetish priest, a witch doctor, a Muslim, or a sheikh, when you apply it as how it is, it will work. It doesn't matter whether you believe in Christ or you don't believe in Christ. Why? Because it's a summary or the summation of magical spells. Psalms, the book of Psalms, is a summation of magical spells. There's a key to it. It contains certain mystical patterns, but you people, you are not aware of it.
So, hey, I just so back to what I was saying. So don't allow anybody to deceive you. Anything now over Africa, the Freemasons, who are of a higher dimension in the society, they are aware of what I'm saying. So they will never let you know the secret, because they are the ones who compiled the Bible. Bible there, it is nothing before a righteous man. Bible is nothing before a righteous man. The Bible can be used by a non-believer. Yes, the next question. Yes, next question. Yes, Obi for a question, bra. Dear. Robert, or see, what are the dangers of filmmaking? You should understand, say, the white people, they don't just get up and shoot a movie. The white people don't just get up and shoot a movie. Every movie that you see the white people shooting, they have done certain things spiritually. They have contacted certain entities from different dimensions. And probably because of that, say, Osha movie now, because of say obody powers and a child moving into utimi possessed, especially more amota computer games. Computer game no badu baby anu be possessed, obsessed. You become possessed and obsessed at the same time. Enti sanity, enti there are spirituality behind it. Enti movie na amosole amoshe no. Actors ne actresses na omu shoot say movie no. Bebre omuti ehye sunsum ase. Enti sa ope actor bi anase obi asem a sa ankrofo no omu nyina omuti hye sunsum bi ase. Enti once happen na asem no ne sunsum no so open na asem sanity. So yes, Hegaba, where in the Bible did God says where in the Bible did God say we should pay our tithe to our husband? I've told you, say, Tienye, I have told you people, say, tithe paying, it's like a sacrifice. You can never fellowship with any entity without paying sacrifice. Untimini sunsum bia nante wasase we so abra untua boade. Entimi me ha me ho. So what you say? Ye tight no eye waboade. Enti tight ye nipa ye tua tight e di ma obi ani mu oduro. Ye tua tight na me kunu no na ho nye din spiritually a. Me dem tua tight di ama. Me kunu ne ho nye din. Me ye den me tua tight e di ama. Ye tua tight e di ma nipa ni sunsum odu. Na unim se sa nipa we ne ho odin che me spiritually. So what you say? Sa nipa we ne ho odin e che me spiritually. On ye tua tight di man. Na nye obi a ufi say me kwa asole say it is asole no by force e wo say me tua tight e wo. Ye tua tight e di ma o secret godfather. Obi a oye osunsum nipa bia ne ho odin. Adentia because tight na wodi kwa akotua no emra eni ahyede e wo tight no ho. What you say time duru ho na obeko a e wo say nipa na utua o tight e de ma no no e wo say ne honhom e sori na ebe gina wachi ne fight ma. Nti nya say mi kunu ye sofo nti mi so mi tua tight de ma ma asori da bi ye nya ne sa ye de manipa me feel say we dey ne ho odin
ɛsene me kunu we de ne ho ɔden sunsun enti ɛkyena bi sa amane ba asɛm ba saa nipa we obetimi aboa yɛn saa ne etua tight. Papa, please, my question is Nyamike. He says, Papa, please, my question is prayer watches 12, 3, 6, 9 a.m. and p.m. Is it the best time to pray? It depends on what you're looking for. It depends on what you see. The question is, you can pray at all times. You can pray at all times. And you praying at all times, depending on what your supplication or your request may be, the prayer can be when a man goes on his let me proceed. Okay. When a man, anytime that a man goes on his knees to make prayers before the Lord, it's either the prayer becomes a supplication one, a warfare one, a thanksgiving. So it depends on the exact prayer that you have made before the Spirit of God. So what you say? Say, utia or tight ya. Tight na utia no. Tight the bediane tight. Empaibona obono. Empaibona obono. Udie e depende adikro. Enti mpaye biaso no ida se woni tumi bi ko. Ana ukoda Awurade ase. Ana wodi wabusade eto Awurade ani. Enti mu amobɔ mpaye ni nyina no. Mo sere bibi fira Awurade ho. Ana mo di akon ana se mo da Awurade ase. Enti within that time frame no, it depende adekode. So good. Enti sa 3 12 6 9 e de. Eno de emfa ho. Ubetimi abɔ mpaye at all times in your leisure hours, but in we are saying the tiene say on say every hour bia wo sunsumu a Nyankopɔn soma no ma ne ba wi ase tieriye every hour bia wo sunsumu Awurade esoma no e ma ne ba wi ase every day bia wo sunsumu a Awurade soma no ma ne ba wi ase ena ye wo every month biara ena every year enti ye wo sunsumu no categories any obi adwuma oye enti ye osunsuma 2025 oba asase we so a obehwe asase no ama asundwie aba ma eye Nyankopɔn ma omo asase we so ana ye wo bosomi bia ye wo ahohom akese makomako 12 a jekotumfo asoma oma ba eye 2025 yi mu a omo na bosomi bia ne baako ebeye adwuma e de abo nyame mma saa ne ye wo tumi so a ono every day within 24 hours no ye adwuma owi a okọ onya adwuma bi and ye wo de every hour bia no oye de oye adwuma ye wo omo a omo ye nsenkyerene wo ho omo ye anwanwade so ati ase ye wo omo a omo ye abambofo a omo bob security to set the government isi run no ye wo omo a omo sayare e wo honum your medical doctors akese a omo ye angels a omo wo esoro enti within the day no say o bompa na wo sire Nyankopɔn ho ayaresa na se wo ye fortunate enough na se sa bofo ne tia na wabesa wo yare ne wokɔ enti bo so osemanya Nyankopɔn ho no mu ensenkyerene onyame asam yare eye within the day enti mpaye de at any time bia obetimi abompaye at any time bia obetimi ede abompaye sanete Tinedu was papa, please, why do we easily forget the dreams we had? Obi wo ha waduane a odi ye nye. Obi wo so a wodabre mu kura nye. Obi wo ho no mu a
wada foam baako so saa ekọ be 10 years ni won sesa foam ni da foam no hu nura ho nyinaa ye dey atete obi won mu a ye kan say foam no eno no one ne yire wo ne first born wo so enso still wada so on sesa no so obi wo no mu a ne dem ho enye ntutu enkwan gufa banku gufa chese dia me kan atiase sana udan ni mu no because of pampan na ewo ho no mu no any form na odaso no bia enye obi wo ho no ma eko 2 weeks eko 3 weeks eko 1 month ni form na odaso no kura no onyimfa nto awiam ema awiam mo so wo so ya we say ni mumu bi wo ho kura mo da emfifire mu egu form ni mu emfifire firi mu na egu form ni mu eti bacteria na akọ form ni mu no e wo se wo hatam ema awia bom na ewo anye sa ebe attract energy negative energy enti tam Nyankopon atu race no person no kasa no na distort na negative energy no enti na mumu bebre amuntum ta acheche mu no amuntum ta ache mu obi wo hono mu a ne ntoma na ode kata ne ho no wode ntoma na kata ne ho 1 week ni onsi da ntoma wode kata ne ho no wode ntoma na kata ne ho 1 week ni onsi da enti ukodwom na oba ebi asada no bonsam bi baifuo bi sasa bonsam bi hyiaw ochiaw obi de ne ho kanwa na okura tumi bone saa nipa na okura tumi bone no obae na udware ye no me patcho enkoyo odiwachi ukoda wa be wura wo ntumanim enso still oda so de saa ntoma na kata ho be 1 week ni 2 weeks ni unsi saa ntoma ne da ene da so da ho okwa no waprum prokra na wa ye obed ni ye na oda so saa nkrofo we nyina ye omo a ebe din se Nyankopon kra na obekasa because ma kire se Nyankopon honhom no onpe pampan e mu bon nyame mpe nti no ka kire Israelfo ne se Moses nka kire Israelfo so munko dware ansa na o mahia no go and bath obi wonma entuma no pampan ya bam an se obi okra uda uhwa nkromo enkromo na uhwa no eya na ensuo anunsuo na mutimi ba etimi gu fom nim enti sumnie ndura ho no abroso a 3 days na wasi enso wada so ko be 3 weeks 1 month ni brother inju bi ansi dem ho oni ahohomoni na bedi asie so ati asie enti saa niema we nyina ye negative energy a ewo nipa ho a ebrewase ema wuntumpon ema urade ho firi wo so obi wo honum a sodomic lugubrious of disma pesma ufom na odaso no odaso wie na ade chia na hunam nyina ya wo ya hunam nyina ya wo ya unim de ntia we your friend sodomic lugubrious of disma pesma asa abaifu ababu asa abaifu ababu enye dabio ufom no ache dodo obi ho a ni fom na odaso no ehi aye tra enti odaso asa dua so no oda eka no ni nyina wasa sesa no and wasa sesa no you have to change it o ha no biaba papa me hunam nyina ya me ya me sisi ya me ya me kotodwe ya me am say maame ko ofom no ache wase mfa say me turn be the year 2000 na wa da fom at 25 years ni eye 25 years ni fom o da so na ba cha o pese o kire me say zenetefo 25 years fom o da so one day me tuka no mane na mu nyina mu fie me duru ho na maka se bie pro na me hwe fom a o da so na me show fom na dada o me yini nyina to agu me twega to no matuka na me ko ba bi foforo
So what you say? Me wura fie ho mia me ba fie ho be yi me ba be yi fom na mo de da so ni nyina to agu me bank na ya me ba be yi mu fom ni nyina agu kumasefo de me mfie mu ja kumasefo de me no mu ni kaka bank na ko fodua yi me ba be yi fom na mo de da so ni nyina me turu nyina to me twa ja to ade obi wo ha wo fom no ase tin aye yem tin aye yem enti misrawo sa enioma we nyina no e distorti wo energy how ema wo energy no ntimi ma wo concentrate energy information was spiritually enti enye ana de tosu mienu I say obi wo ho a or have sexual intercourse we are onko dare e ma ni bi obi wo ho a one be ma da onware na or the tissue a wipe so be ma bi wo so anu anse wa pepa na wakoda na obi a waye sexual intercourse na wakoda sa we expect say urade mra wo nchen urade ma wo nchen what you say enti mu amudi machi ma kire mo say woyɛ sex ewia oni ukunu da ewia tumirika ne kɔ washroom kɔ hohoro ho na bed spread na wo da so bed spread na wo de yɛ match no bed spread na wo de yɛ match no bed spread na wo de gye match no yi bed spread no if you say mo hunsuo ni bi aka bed spread no enti yi free so yi ne fa free so ne fa foforo seso sɛ ne be ya muhunsuo no enkoye akwansidie e wo dem ho na se nyame honhum bi pese kwajo fi asante o se papa I would open my door kwajo mi duru fie wa obebi o kwajo unya tis OPATAFUOR aba o yembe hyew ube bie pono no enti eduru bere bia saa nioma we nyina no how energy enti na mo ho kire mu no mo ho kire mu too much aho kire na eku na eku a kristofo aho kire na eku wo because a kristofo enye spiritual kremoni eni oba da wi a ni wafa buta ni wakohoro ne bema ho oba no so kohohoro nase ni waba abeda na wu a wo ogidi nin Abraham asini Jacob tumfo de hye uni oba da wi na the tissue apepa na o de ato baabi na wada wana kire wo saa ne yema no wana titi wo anti wonye spiritual asaro enti ade abechi no na negative energy e wo dem ho ade abechi na negative energy ade abechi no na negative energy e wo dem ho enti nyankopon entimi ma ho bibia nye e wo ho swati ase flavor of hook on his kitchen mebua kone oje match wi anu wa wipe ade o so ko gira nsuom na uhuru hu nyina na wo ye nice wo ye sweet na wo ye nice no Davida osima wipe tissue anu de afafa empoma na no ne tokuru na no ho etim ho saa opefa hu nyina wi anu akoda wato atwene ne wada o expect say Jacob tumfuo ensane no onsane nanim onyam na wo ade wa ya wo da ho nti Yesu esane nanim onyam a obetimi agina no ya ama mo nyesa be spiritual and apart from sexual intercourse no mo bed no mo dadan mu na mo mpa no eben empoma no tie ni mo dan no
ebɛn empoma no enda mbie empoma ento hoda tienie na empoma no every empoma bi a ɛwɔ efie bia mu no ɛyɛ spiritual gateway tienie empoma bi a ɛwɔ efie bia mu no ɛyɛ spiritual gateway. Enti the moment a wokoda ahuhuro dew tienie ahuhuro dew no wabie wo mpoma ato wo no sɛ baifuo bi kɔ atuo motia bi kɔ atuo tumi bi kɔ baabi na otwamu na ohu a wabie spiritual portal e de ato wo sɛ ombra dem ho. Enti obi wo ha ni ti ne dan no ne mpoma no ne fom no ben ne mpa no ben mpoma oya a wota bie ne windows no to so enu ti na ye mo saa no. Enti de tie ne sɛ ɛbɔ be 6 7 a na ka wabie mpoma na to so na emframa fa dem ho saa nti ba nwumre 8 9 okoda ne waka atum anase for the best bra to air condition what sister to air condition now they about there ahuro do anase waso asiso anase to fan on say wo da fan ase eni tipaye nenam onipa bia oyusu fan e wo fie bia fan wo ho no eni tipaye eni kata enenam obi oda fan ase ma ne che bia edi 3 days 4 days bia de bia na ohunimu kata achew adentia fine enye entimun live a good life my brother, live a good life. Mo kwadwapia me pacho faka homa me na me duru ho so a wa fine enesi osu bia metu fine na kafo mu no na makoto atwere on say de tie ne say ye wo fan ni bi wo ho a eye dede too much obi wo ha wo so ne fine siswa ebubo ni fie nyina din eso still sister idem na be ye de na me kasa kura wate eye dede obi wo ha wo fine no bo nsa wo so na eye kokola hwe enti unam enkrofo da chi a obehu dede bi wo dem ho eye fan no enti fan no enam se fan no ye dede enti no se huhum bi to ni race eto so na one wo communicate a fan no ebe distort wa adwene enti ubeti wani afiri daye mu no na onkai daye na oso ye no na de enti se o fan no ebo o step mother din o step father din wan kasa uso ebo o mani nyina din o na fofo nyina din e na fan no o ya na de ato 4 ana 3 ana 2 na da ho na kuwait now the kuwait here dey sani o mani nyina no sani o mani nyina mo nsisani nyina o dem ho mo sisa no enti mesrao Mr. Tinedu o question no saa na tie enti fan na oda ase akura atimi ha wa adwene ma ubeti wani afiri daye mu na wo nkai daye a waso ati ase o fan na oti oda ase na ye dede dudu ena emfa wo mpa ensi fan ase physically it is no good because ebetimi atia ball nti obi wonu ma ne fan ne mpa no esi fan ase ene bonus a wo kata mpa so da kata koto air condition pacho mo sisa dem ho ni o manyina obi wa o curtains na atedodo curtains ise o kai a 2016 na auto you okay sa o curtains ba ko ndi aye brown bi aye se green bi wo mu na esensen ho na enu se ache yene yi free ho yene yi na best spread no so hwe ne iso a load bi go ho especially awarefo na mo pe operations ye no so awarefo na mo pe operations no so wo ni ukunu mo pe sex ya so mo pe sex ya e pa cho koto washing machine si ho na load best spread bebrebe because anadwi fire down no mo yi na mo dia kogu laundry e kina nwumre fire down no mo yi nti week no metima yi su best spread be 4 washing machine si wo na mo si
De bia ye clean, ye kama na nyame sunsum men. Ye kama what? Yeah, a bad sa one kasa o feel good. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Yes, next question. Enti Papa Tini do without about. So that's the whole issues with regards to Kwajapi Asante. He says the sound of your fan, it sounds Iraq. And correct. And I just say I'm a kukonkrofo fie. Anajo, I am a kukonkrofo fie. Ubedru hono no na fan no correct. Hey, obi ho so a ne fan no eye dede pa o. Obi ho a ne fan no e bot se pete a watu no. Eno ane pa ebe. Ebenezer Ohini Techi. Also, Papa, please, God want us not to marry a foreigner, but Joseph did marry a foreigner, but was with him. Yes. Or say, and wari amanamamu ni ba, e wa se kire ho. E no nkire say, untimi nko wali kuro bi su ni ba. E wa se kire. Amanamamu ni ba, e bi di se konfo ba. Obi a onji Kristo entu. Obi a woni ni gidie ebo abura. Tinie. Obi a woni ni gidie enye pe. Saa nipa no oye be ma oba o. Oye amanamamu ni. Na emom se oba no ogitum se ne som na awsom no obe jai no abedi wachi na one na abom atu krisosum akwantu di afan enu bi na Joseph ye no. Yes, keep the question coming. How to activate the third eye, please? Bishop Belinda Brown was, Papa, how do you access your Akashic records? You can't access it unless you go to people that have keys. So for mommy, I just say call to say bia obey me. No answer my mouse afwa na ma bie the amount. Okoba no majima de. And your friend the realms. They will travel through dimensions. One kasa untimi nye. You want Akashic records, they are dangerous what different dimensions. Enti you want crofobia or more asasi we so. Nyankopon amo omo safo a ikura wo mo. Ebi te say opese nipa no de ko nsu ase, or do ko ewiem, or do ko heaven. Name it way. Make me the work up several times. Make me the work of heaven several times. Make me the work of dimensions be out baby. Make me the work of safo one ikura me. No answer me be amount. Me we are no account and one on us. Good. Papa, please, Noah's account. Did God destroy the whole world or only the city where he was dwelling? Let me tell you, the story of Noah, there is something fishy in it. But you na meet me aka kire mo. Mo de mo ya Christopher, enti Christopher so de. Some de mo ne Bible na nam ti mo mfa ne sa. Noah de. Pamshen no ya no kore. But Noah story no wa atena se. Hwe be bia Ghana wo, hwe be bia Israel wo, hwe be bia India wo, hwe be bia China wo. Nti Nyankopon di nsu yiri fa asase ni nyina so ana. E ya adwene we ne esase o Kristo ni tena se no adwene ko akiri. Lydia Odro, majoso, majoso. Kwame Appiah Silas, can a pastor remove his church
from Christianity umbrella. Unless a true question. You see, every dispensation biara ɛwɔ de onyankopɔn yɛ. So what you say? ɛwɔ sɛ ɔte aseɛ sɛ yɛn yɛ dispensation no deɛ yɛhia no a yɛdi n'akyi a ɔno na ɔma nkwa ɔma ahoɔden ɔma animonyam woyɛ bɔne a ɔde bɛkyɛw ɛyɛ Yahushua anaa Yahshua deɛ mofrɛ no Jesus Christ ɛwɔ wiase no ɛno nti sɛ ne dini mu nti wote asɔre a wontumi nka sɛ masesa asɔre no mayi afiri ne naase sɛ wayi afiri ne naase deɛ a ɛne na wokɔbɔ wo heaven na wapɛ wo nkwagyeɛ na ade ama ɔmo na ade ɔmo akɔguo na apart from ɛno no wobɛyɛ dɛn na waka akyerɛ me sɛ wate asɔre but asɔre no wote maame ɔpatafoɔ but ɛnyɛ me din na ɛda so anaa me ho nneɛma biara ni hɔ obi ate asɔre wɔ America obi ate asɔre wɔ India, Germany, Spain, Italy ɔsɛ me de ama ɔpatafoɔ na nipa ne di me din na nam sɛ ɔpatafoɔ ɛna asɔre yi hyɛ ne naase nanso me calendar ni hɔ me bibia ni hɔ ɛbɛyɛ dɛn na asɔre wɔ etima yɛ awurade dia enti entimi nyɛ saa enti me srɛ bibia saa entimi mada enti saa na tie yes bring your question. Margaret Amankwa, the global seer. Papa, please, good evening. Please, is it advisable to trust a brother? Why should you trust a brother? Even Bible says don't trust your wife. It says my brother. Oh, yes, bring your question. I should talk about space. Space in what essence? Space in what essence? Robert Forjo, how can we pray to find out the spirit behind a church? Sɛ wopɛ sɛ wohu nokorɛ wɔ asɔre biara mu a sɛ wopɛ sɛ wohu nokorɛ wɔ asɔre biara mu a sɔfoɔ bi a wakɔdi aduro biara no after sɛ yɛyɛ aduro nama no no ɔsɔre a deɛ ɛyɛ ne sɛ yɛsa yɛ tumi bi de ma na mo a mudi n'akyi nyinaa no ofira mo ani tie nie mo a mudi n'akyi nyinaa efira mo ani nti die nti a ensɔre bi ɔmo entimi enhu ɔmo sɔfo akyi sɛ sɔfo no yɛ papa sɛ sɔfo no nyɛ papa no a okɔka na ɔmo di w'akyi no ɛyɛ sɛ ɔmo nyinaa no yɛfrɛ wɔ mo ani yɛsie bebree kra nti wontimi hu sɔfo n'akyi so wate ase na mmom no sɛ wopɛ sɛ wohu sɔfo bi akyi na wohu sɛ ha yɛ kwan ho mentimi nka nkyerɛ mo ɛyɛ sɛ a mobɛkyekye asɔfoɔ no dodo sɛ meka kyerɛ mo a mobɛkye asɔfoɔ no wate aseɛ tienie enti ɔmo no ɔmo di on sɛ wokɔgye aduro de ayɛ asɔre a aduro no yɛdi na ahodoɔ mmiɛnsa tienie sɛ wokɔgye aduro de ayɛ asɔre a wobɛdi aduro no ahodoɔ mmiɛnsa 1 wobɛdi aduro a ɛbɛma wo tɛkyerɛma ayɛ dɛdɛɛdɛ na wo tɛkyerɛma no yɛ dɛdɛɛdɛ a sɛ woka sɛ be nkwasi asɛm koraa wo nsɔle ma no ɔmo mfa ho so wate aseɛ na ɔmo di w'akyi na wode daadaa ɔmo saa asɛm a woka nyɛ no koraa a ɛngyina nyame honhom so koraa ɔmfa ho ɔmo gye wo di ɛno saa tumi no yɛgye firi Lucifer hɔ Lucifer ɛna ɛwɔ saa tumi no Lucifer ɛna ɛwɔ saa tumi no deɛ ɛtɔ so biem wowie a wobɛdi tumi a yɛwɔ adeɛ a ida sɛ yɛde wobɛto efunu adaka mu o de mi nkyerɛkyerɛ mu but deɛ wɔm ni sɛ wobɛdi tumi a
se obi de ukwa aduro so obi bowdua obi ye obi bia enye yie because ebia na tumi bia be challenge you ebia na wakoye obi aza na nipa no abodua e wo se ye ma otumi a ye bodua enkan ye wo sa tumi ni wo ho enti na ahemfo saa tumi ni edibi ye ma ahemfo emma no so asofo no so saa ye saa tumi ni de ma wo mo ansa na we are last tumi tumi a obetwe edom edi ama na oba a wabɛbɔ edom no atenase ɛwɔ na ase enti saa tumi we mi ansa na wudi so ate ase saa na tie enti enunti saa tumi no eno na sofo bia di bi saa asofo no mu mfrɛ urade ni nyina eno na o madi tumi a protect wo mo tumi a protect wo mo sɛ be ya wontimi ha wo mo any tumi a twindom ena tumi a dada masses ema motena omo na ase nti saa na tie enti saa tumi no ho omo di nkwasem omo di ye dom be wow omo asem. Papa, please, which direction should we face when praying? You see, we have the four cardinal points from the four physical quadrant: north, south, east, and west. What is here? Now, it depends. At the Kodia now, you know. So, oh, then you may see your baby, I'll be facing. And now, oh, but welfare prayer, your baby, I'll be facing. It depends. It depends. It depende. Tisanity. Nti baby awo adekodia na awo ye no ene be kire baby ade wani behwe. Sanity. Yes, questions and answer. Enti omo sa asofo na omo adidi nuro no de. Awu se aduro no ukodi adura. Tieni ukodi aduro sell the ya sorry and now ukopetu media ya sorry. 6 dimensions imu baako e na ode be ya sorry. This are 6 dimensions na imu baako na ode be ya sorry no. Me kire mo 1 ye wo obi a ono ni tumi no efiri asase wiesu. Obi o ha eye bosom eye dua eye mipom tumi eye motia sasabonsam aboa bi tumi efie gina ye enkonya tumi ena wafa ena wode ya asore eye eboa bi ena hye asore nase what you say ena wode ya asore eno omo ye ahonhom a omo wo asase wesu a ye fra omo chitonia ana say chitonic entities sankrofo no de etoso biem ye wo ahonhom a omo ye hypochitonia no omo ye dreaded deities of the underworld na sa dreaded deities of the underworld no eno no say ye invoke sa spirit ni bi mawa na ode ne koya asore a de tie ne say ubekum nipa because ayen samanfo tumi na ade be ye adwuma sankrofo no omuhu ade pa omo hye nkom kwa akiri so omuhu ade because ayen samanfre tumi because of say ayen samanfre tumi ntino familiarum eye tumi a friend familiar spirit eye attached to it enti ye no bekum nipa ida say ombemo akope akwala ana say opemfo ana ofiri ana sebi obi oya achacha na omama wo dia be rituals ewo eye babia wa sori ne wo no ntina majority of asofo no omo mpekuro omo run big churches ni nyina omo mpekuro omo sa so pe ensuo ho adentia bebre abari nipa asiesie nipa ewo mo popitase ani ewura ho babia omo ye asori no ene hypochitonia spirit
sa uobia eno no de tosu bi ye wo enalia no ana say hydria fo no ye asofo na omukọ ensu ase no omukọ po ase ida say obekọ queen of heaven maame wata ho tieni ukọ nsu ase obekọ maame wata ho ana obekọ queen of coast ana say obekọ queen of immortal ho sa nkrofo we nyina ho nti obi wa ase me ko po ase me yesei omo som water deities. What you say? It is sa nkrofo no ye den e wo ho omo ho ye wa asofo bebre a omo serve queen of immortal nti queen of immortal fo no so ansa na wie omo yisu ensuo mu tumi ni de ya asori na ye wo mo a omo ye area fo no so no mo di ewiem atumi ebi ye fallen angels akese omo dimensions akese so what you say omo dimensions akese ewiem nti mo a mo ye into spiritual way no on sa tumi no ye area spirit no ebi na Solomon ekokofre wo mo a no ode wo mo ye adwuma no nti area spirit no omo so no mo ho de obetimi ni bia na ewiemu atumfo no ya chemu mienu ye won baaku bi a omo ye shining ones omo che baby ye free transcendental plane eye the 13th plane but eno no enye common sa before say ye be promote no watimi anya eye transcendental dimensions and as a 13th plane now you will be a di bone pa yie why sunsum nyuma akum nipa yie na oma bo abaso na Lucifer oma promote to that dimension nti on your friend no Eleoloria eno na Daniel 10:13 Daniel chapter 10 verse 13 o se na Persia bapoma esankame sa ehwiem ho no Eleoloria fo no omo yetumi omo oden pa omo Nyankopon kraka so obehire obi omo timi trolete ema orders se Nyankopon so obehire nipa we ba ye ntwe sa Leloria fo ne bi na ha Abraham bre na nyame asem no se Nyankopon so ma bofo se omra no obehire Abraham a omtimi chi bofo no okwam resist no pam no maneko eteki Abraham so many years ne nyame bohwe ne emam until say Abraham ko hu sofo panyini bi a ne friend Melchizedek no ono so wo tumi principalities akese ne tumi akese ono ko wiem ho ekom edi orders ekoto heaven and sana omo top security ama angel ne de promise no efiri soro watimi abre eye Abraham nti obi wo no ma nti na mka se wo ye sofo a obi wo a wonya eja uni sa tumi akese ne uni wo mu ahoden nti wo ya ho se bow to sofo bia na wo edin at the end of the day no se wasem ko du sa dimension ho na wo be de no akoka untimi koka nti de bia wo bre wo ministry wo bre ho kire oni oma nko yie ni obedi kura den sa na abrabo ne tie ye wo sa dimensions no and some ye wo mesophis ne de so far Ghana ha mi hu obi a wo yusu o yusu mesophis wo mesophis ne de omo ye ahonhon omo ye dangerous papa omo asase ase deep down na Nyankopon de omo agu nti omo no ye omo de Ghana ha sofo bia no o yusu bi Ghana ha asofo no dodo na ye ye kan say enalia dodo na excuse me dodo na ye Chitonia and Enalia. Chitonia ne asasi so fo a wakwaje bosom te se berekune ayanta apape wakodi kune tumi wakodi atiaframa kwakumosi china man bosom wakodi eyete gare wakoye tomu wakodi tomu wakodi buruku ana buruku wakodi krachi dente wakodi tumi ewo anwona wakodi sa tumi bi wo ho wakosirem akogi tumi bi a ode ye na asori
saa nkrofo no wakọ Beni omo no ye from Chitonia omo saa nkrofo na asase sutumi anase omo a omo kọ Enalia ensu ase enti okọ obi a woyɛ direct representative ɛwɔ asase we so a te sɛ okọ baabi te sɛ Beni a Benifo no omo wɔ gurus akɛse hɔ omo yɛ highly spiritual a omo no omo na bie gateway ma na otimi de kɔpo na ase nti okọ a omo de beto ɛyɛ efunu adaka na omo ayɛ rituals aguso na ebi omo de wahye form ana omo hyew nti obekɔpo na ase na akomiti ɛyɛ tumi na open ho ɛmoa no na ɔde ama ɛne ɛwoba ɛne saa tumi ne de bebre wo bi nti Ghana ha sɛ asofo bebre omo wɔ efunu adaka ketewa bi omo abobɔ ɛwɔ dem bebre minim asofo bebre bi wɔ omo dem omo de yɛ asɔre bebre akɔpo ase omo dɔm omo de pu dɔm epeska nti saa ne ama ne wɔ hɔ na emom no sɛ obɛkɔ wie mu asase su o asase ase ɛpo ase o okɔ a tumi miɛnsa pɛ ne de bɛma o deɛ ɔde bɛbɔ ho ban obi ntimi nkum ɛne deɛ yɛ ka ne sɛn wode bɛpu dɔm wate ase ɛne deɛ ɔde bɛyɛ nsɛnkyerɛnne kakra wontimi nyɛ nsɛnkyerɛnne pii wode bɛyɛ nsɛnkyerɛnne kakra so wate ase ɛne saa nneɛma no enti omo no saa na omo yɛ ndɛn omo yɛ omo nneɛma nti anytime bia no sɛ wopɛ sɛ wohu sɛ sɔfo wei ofiri nyame ana omfiri nyame a ɛdin o ɛyɛ de ma mentwa so now nti wokɔdi aduro na tumi na wadi no na tumi na ka kyerɛw sɛ ebi abosomi bia na awotwe bia mejo aboade sei na why dey watua e de ama no obi wɔ hɔ a wobɛwɔ o first born nti asɔfo no bebre omo mba awu omo first borns awu enye omo nyina na yɛ bɔne but dodo na omo de ayɛ sacrifice okum first born na e de mogya no ayɛ samana e de ama na odi adware odi be dware for some days ebe mo ayɛ de na enipa enti hu gyae o ka hwe eni obi reveal o secret kura obi ka enkrofo ntie nti omo yɛ saa rituals no de ma no omo yɛ saa rituals no de ma ebi wɔ so a awode ɔbaa wo a akyire adeɛ no wate ase ɔbaa akɔ awo so na wawo no akyire adeɛ no na wakɔtɔ bi wɔ ha yɛ wɔ mɔtɔ ne nneɛma a de bɛfra na wanoa na wadi ɛno na wɔso sunsum no sɛ yɛ obi wɔ so a bosumi biara no oni bodam ni bɛda ana na awɔtwe biara ne bodam ni bɛda enti bo nse daytime o mantam unhu bodam ni wɔ hɔ edura na dwa bo nse abodamfo ne nam hɔ bebre ya asɔfo bebre ya sikafo omo yɛ sacrifice omo nneɛma omo yɛ no no saa na tie ebi wɔ so a yɛse kɔda musieyɛ obɛkɔ akɔda amusieyɛ na oda amusieyɛ na bo nse nsamanfo ne wabɛyɛ abɛnam wate ase nti saa omo nyina mo saa asɔfo no omo yɛ deadly omo dirty staffs and omo yɛ to ɔde ne nsa to so a I say deɛ wayɛ wo no wahaw paa yie nti wo no omo asɛm no engyina nyame asɛm so omo nkyerɛkyerɛ ɛwɔ asɔre dɛm no engyina nyame asɛm so omo yɛ naadaafoɔ so what you say bebre ni politicians ɛnenam omo ko 24/7 ɛna me na mboa we me na me boa we na ni nyina anya bibia o omo pesika sɛ obenya 10,000 20 $30,000 binti na sɛ nya Jacob tumfuo na frɛ wa uhia sɛ obɛbɔ mpa ya ama politicians and wa yeye imitiwe memfa politician ho mitiwe memfa asɔre ho mepa metimi atena o menya asɔre 1,000 years Jacob tumfuo na frɛ me sika ne dwetɛ ye ne dia ntino adenti na wasa o hawo saa na tie omutumi no ɛwɔ de ye ɛna tumi no so no oyɛ den obɛyɛ azan ye wo mo so a ebia na awotwe bia obɛpɛ enipa obi wo abosome ana 3 months
ana 6 months ana 1 year bi anje se okum nipa ye kope nipa ne ya che na bro no okuno enti ubehu yesi yakum akwala bi wa ha yakum lady bi wa ha ye twa ne bema ye twa ne ba sankrofo ni nyina ya asofo no ya asofo no sankrofo ni nyina ya asofo no any politicians ahemfo ne anontofo omadwuma omudie no nti omukunkum nipa na bia sunsum na wone ne nam no petecherema bia opanipa akoma bia ope berema ne bema ana bia ope oba ne ba no ene na ohwe a ye sunsum bi ha ohwe oba na kosu akuma na ema ne vitamins ma no ho yedin obi wo so ohwe bema ne bema na eti ba bia sunsum no epe no ene na okum nipa na obetwa na odi abre no na omde aye rituals ama di sunsum ne je no ore a na osu pudom ma na o ma osika enti ye wo mo so a omde o mo ho akọ secret court ni secret society especially English teachers ni preachers no mo Ghana omu nyina join the Freemasons they have paid their price. English preachers ni nyinara omu nyina majority eye mako na enka ho menka se se meka se omu nyina no nkire se obi preach brofo e wo Ghana ha wonye papa ni mum de tie ne se dodo na akese na hu omu jejira ti omu nyina ye secret society for omu the politicians ni nyina na joining the same secret society omu the businessmen for they joining the same secret society. They kill without remorse. Enti so what's the idea? I was saying omokum sofo ba kubi omokum sofo bi se mo hu no e wo TikTok ne Facebook adentia na omo sofo ne attack wo omo also omo poison na kunu sa na omo tie omo ni tumi bi omo betimi di akum but omo de ne se omo daadawa na omo botu akum ana omo besuma obi na wa petu no abefa wadamfo ana waba wa asori kakra na watimi amanage na wa manipulate na ode aduro agu aduane mu akum so atias ebi na sofo no omode aduro agu na aduane mu omakunu ama okono sa na tie mimi say omudi bidi mi pa ye omme opatafo omudi bidi mi a omutete nkrofo a omo poison me more than 3 times enti me ana me maduane what dey ase me mpie basabasa me ndeda hotels basabasa because e bia no akoda hotel a eye omo a hotel omo ye omo nioma ho nti ombe bo omo ani akire obi ho unse ye wo poison yes kwame apia silas yes ye wo poison a ye de mawa umu sisi a o ebetimi atake you be 7 days 8 days na work you nti wani beba ahoso na asɛ wo nioma nyina me omu di bi asɛbe omu di bi ayɛ me ati ase me omu bo pass ye meshutu nti sɛ me say for instance poison na me di ye no sɛ nyɛ sɛ me was to me na anka omakumi omu bo enipa pass omu mekumi no sɛ nyɛ sɛ me wo to me a anka omakum enti omu false prophet no sa na omu tie oni hwe de ma nti no omu ya azan omu ya Ghana ha de omu dɔɔso paa yie ɛna asɔfoɔ na omu firi nyame na omu Ghana ha no omu aku omu nyinaa ɛna asɔfoɔ na efiri nyame no soso no omu ahyɛda omu hyɛda ɛde wo picture ɛne wo din ɛkɔma omu tumi no na omu adi mogya asɔso saa 6 times na omu akanchi agu so enti wobɛbrɛ saa na ho kyerew because ho kyerew wo sika na obetimi abeto radio obetimi abebie TV na wabegyina so abeprichi ama enipa ani abie enti asofo na efiri nyame no omo ho kire omo paaye omo niska ena omo ni ahoɔden so a ɔma no enduru dwom majority hun sɛ Jacob tumfo no ɔno ni suma yɛ sɛ wano nduru dwom a ubusa ne sika onfiu saa nete enti ye won krofo bi wɔ hɔ no mu a
ye wa asofo bi wa oma no enduru dwom but omo nsonoma ne omo tumi ne kurakura omo no eso ena sa false prophet fo we do oma cast spell e de atoto omo so enti sofo no ne ho kire no so obi a ho kire wo so de untimi nko radio unya tv sika no abegina so atimi ayede akasa saa na false prophet fo no e de aye asofo na omu firi nyame no enti de bia no bon se ubon say I false prophet for no omo na living flashy life omo na atoto cars ye bodwa obehu omo ho omo ni politicians top class politicians ne nenam adentia they have killed 10,000s and thousands omo mfa but mu amumu free nyame na mu Pentecost mu Assemblies of God ene san sole no ene mu amatete mu amun sole na mu free nyame no ubon se mo sa nkrofo no mo ho kire mo paayi ati ase mo ho kire mo paayi mo ho kire mo ankasa mo bebre mu niska yibusa $20,000 kura ebe di ama yibusa just $10,000 unya mfamba nti oya na mo di ase oma mafia nti oya wo mo ben wo no ye nkrofo bi wo ben asofo na efiri nyame no wo ben wo paa no woni wo na ekoba no wo timi tenase eye niyama bi spiritually ati ase wo timi ye niyama bi spiritually nti wo ye niyama spiritually na omo de afa queen of heaven mu omo de fa queen of heaven mu na queen of heaven atapo ensolemane bi na ensolemane omo ti hodo mo no na omo fight omo timi tapo bi na ebi atwantro de ato so na omo haw na omo tete na wudi arewo de wo se wa asole enche na agu enche na obi de asem ato so na omo agu anim as ni nyina ye false prophet fo no omo na yes ade no omo mpese nyankopon tumi ene na basa ebedadi enti wo no ya na omo ku ya omo beku sisi a o ya omo beku sisi a oni omo ko na oni omo ba no omo mawo oni omo ko na oni omo ba no oni omo ko na oni omo ba no na omo fine ni means omo di bekum saa na tie enti wo no ye levels omo free nyame ni nyina omo ho kire wo omo nyina ho kire wo omo nyina ho kire wo because wo no ntimi ko twantro gisa wo kan kore kire nipa no so wo kan kore kire na ompe wa asem obi o kan kore bi aso yesi wo mu ade Yesu Kristo e kan kore kire Herod an kan kire ni se obekunu enema Yesu bie na no ka kire se oye sakraman no omu bo ada omu chi Yesu omu kokunu no omu ka kire Yesu se omu ade oye aware saifo se ni nipa nyina wode ntro ne ada azan enti obi o kan kore onyame mu bia Yesu omu ade especially what you say young guys here what you say ombe level false charges and accusations against you saa na tie no magu ani mu ase enti se obi wo sika kora na obeboa wo a ye di nkan se wo dada e de a kire se sofu wi onye papa omu ade o ye this enso so no kore na ya soma o se koka no o kawia na pressure abeto so ejana ewo omu na odi be preach no enno onipa nte wase enti obi a yakase wo mu ade no obi di ni sika bebro obi amfa ni sika mbro enti wote won ma wo yesofo bo so ho kire wo saa ati ase enti omu ni sika ba ye se ni de ye gurus mi se me de mi senior nyame anim ni mi senior mi de ye nchechera ho kire mfa nto me so mi de mi ntini pa fam na Freemason ni Illuminati skull and bone komfo ana obi ayese me kotea opatafuo me de me boro saa ne o so me senior me bom nsa no se kura na no utimi buhwi be 20 me sorry anopa na me de nsa fa me tirim se ya what you say assembly ameka di tuo bia no e ba so straight me bie ma no me kese wo bebra wo ye de wo bebre wo wiase
me kese wa me catch us how bebra ubebre oye de ubebre saa na abrabɔ ne tie me de me senior ntimi no omuntimi mfa ahokyere ntome so na bira me senior me boro so me wo osoro adekorada nso no safo ade me pe na me yie sika bia me pe oje kɔptumfo bia me yi saa na abrabɔ ne tie but enye obia ne yama ne saa privilege no enye obia ne kura saa tumi no eni nti na nye sɔfo obia ne timi hyira no atie enti abrabɔ swati ase abrabɔ Linda or say papa please don't curse. Yes, if you don't want me to curse you, you must make sure say you make me happy. Make sure say you make me happy. Because when OTT me now share me yawa, the only option I say, mano na me the best sell. Me kwatene me nsa bo sisi abekte yesi opatafuo na all kono. You lose your respect for me. Opatafuo is fighting. And then what will I do? The only thing that I will do is to destroy you with my mouth. Until you must make sure you don't provoke me. Let me put it in that way. Make sure I'm not a pastor. This is where you are mistaking me. I'm not a pastor. A pastor is kind. A pastor is generous. A pastor has that meek spirit. But I'm not a pastor. Make me a suffer. Me a prophet. Me odifuo. Odifuo bi a stubborn. Odifuo bi ani edi. Odifuo bi ani oni atenka. To say mercy. I say Elisha cursed the 42 children who were making fun of him. At least Elisha should have known that they were kids. But why did he go ahead and curse the children? He cursed the children because he's a prophet. And prophets are quick-tempered. Prophets are quick-tempered. Now, sometimes, you will be a Jimmy. Oh, excuse me for my language, but I have to use that word. Will be a Jimmy. Obey to me kesiye say no. Ye krokro, ye onano. Na to me na shiraw. But will be a Jimmy nti. Na oye abuwa nti. Obeba be Jimmy now the to me na instead of say and ka odi to me ni be shiraw. Now they are dominant with Jimmy tisano otie. Oh. Enti just like that. Me de Nyankopon adom ti. Nyankopon adom me kan okra kiro. Jacob tumfo adom. Me wa ma tumi bebrebe. Wa ma tumi bebrebe. What do you say? Me tumi bebrebe. I can make you prosper within a second. I don't need anything. I don't need me hear confirmation from anybody. Huh? Yes. I can take decisions without informing God. Huh? On the behalf of somebody, I can take decisions without informing God. Do you remember what the prophet Elijah says? He says, until I speak, it will never rain. That is it. Every prophet is a stubborn person. Enti mitiwe share enioma kesia Ewurade edi amame. Tumi akesia Ewurade di amame. Enhyira akesia Ewurade di amame. Enioma mi enyansem nyina na metimi aka. Enti imagine say if you are to honor me in life, imagine the things you will get from me. Minia, the suffering you are supposed to suffer here on earth, I've already taken that burden on me. That is why God made me to wallow in impecuniosity and long suffering. I went through long suffering. I went through a lot in life because of you. So when you get closer to OPATAFUOR, it is up to you to become humble and become obedient. Then you enjoy life. There's no suffering. I've already taken that responsibility. I've paid that. Sa yaw ahokyere ni wo hia na e wo se wukom no me madi nka atua matua sa aka no matua sa aka no de amaw enti wo ba ni a eye enidie keke e na wo se wo de matumi no butumi no buade
ne tie nyame ne efie asase ejapade sika na sika ye ho adea sika eye ho adea my brother sika nti na obi akoku ni maame sika nti obi akuni nua sika nti obi akuni ba sika nti obi kwa aduro so sika nti na obi akɔjoine okot ni nyina so nyame ama ehu tumi nyame ama ehu tumi ha nyame wa ma me tumi ni nyina bi die tumi na me ni bi me woni nyina bi nti die pa na open wa abrabo mu a wo se opatafuo ni bi me wa yaresa ni nyina bi na wa adwene ye wo ntantanti ye bɔ mpa ye ma wa ne ma mo akwankyere sorry time say koye say onfa ho obeda ne wateta said the ope oteta na agya na niti a na wakogina na wakeka bi saa de akyere urade saa na wi aseti o enu nti ahun say oba sikani bi a ahun say oba sikani bi ohun Elisha or ona Elisha and he became a blessing. So what I say? And the children also began to disrespect Elisha and they became a curse. So I'm both positive and negative. If you want the positivity in me, you take it. If you want the negativity in me, you take it. Sana metio. Sana metie. Sana metie. Sana metie. Minia. Obiye ni wa se o Ghana ha otimi bompa ye ma nipa ye yie. A mintimi nye bi. Nyame na tumi ni kura me wan. Me na tumi ni kura me. Me na wadwuma nye yie a odo ho babo me na ma ya ma. Me na kura me. Nanga saa asofo no omo otumi etimi hire nipa mpa. Enka politicians no omo pere omo. Me tiwe mi fa politician obeba me na ase ana omba me ho. I don't care about any politician. If a politician respect me and honor me and come to me, I'll welcome him and according with maximum respect. But anyone say, oh, bano, just a politician, be bano abemami just a chicken change of $50,000-$20,000. Oh, share a software and toko mukuno media is in social media, yeah. And I'm a boy NDC, and I'm a boy MPP, and yena yet one be a yen was sumasi. And the more political parties in India yanka. Unim de ye no wosumase e de ma political parties ni bi yenka busa Reverend Joseph Jima say ye beto aba no minim so all lie busa say why na me man bo ni din e de gu oil so e de ye akwankyere wo enkran na busa say de na bai sofu Jima kro nya we an say me makasa da but me mfa MPP ho me mfa NDC ho because me wo me tumi e be bre me sika 24/7. But as of we $10,000 you 50 abro so $100,000 just $100,000 just a chicken change of $100,000 and omo betena radio so a omo ranti and I'm me saying and I'm me saying and I'm me saying and I say and I'm akosofu we aso them makoda se ma me ho ma nye say oh abba. Me for politician who $5,000 in tea. $5,000, $10,000. Hey, my brother. But you nyame aduma echina ebeshia. On subscribe so subscribe. Nyame share mu nyina.